A gdje si vidjela 3 busa? Tamo na cesti. Aha, a gdje su baloni? Letili su. A kud lete? Kod koga su odletili? Kod Kaleba. Kod Kaleba, aha. Oni jako dugo lete. Da. A ko još dugo leti? Oni. Ne, ko još dugo leti sa avionom? Ili baka. I kamo oni idu? Zagreb. U Zagreb idu. A budeš ti došla u Zagreb? Da. Kada ćeš ti doći u Zagreb? Kad ćeš doći u Zagreb? Na avionu. A s kim ćeš ići u avion? Za babom. I mama i tata čekaju. Mama i tata čekaju da idu u Zagreb. Dobro. A reci mi onda, a kud sad ideš? Pa, šta je tamo? Šta je tamo? Crveni auto. A može? Šta je tamo? Pa tamo je crveni auto, jer je lijepi crveni auto. Da. A reci mi, jel može autobus letiti? Ne. Ne može, zašto? Ima težak. Pa težak je, ma jasno. A reci mi, kud ideš sada? Pa, A šta ćeš raditi u parku? idem. S kim? S Dilom. Sa Dinom? A reci, jel ti možda zima? Nije. Vruće? Ne. Nije. Najljepše, jel? Da. Dobro, ajde, bok, čao. Pozdravi doma.